tātou watu nuu, o lo mai mo mai lunga o le tātou TV o le NUS TV Valu, ia whapea mana tātou Facebook page NUS Broadcast. Ia, le nei tai hao e fia e whataro whawhoi, ia i leo la mātou lua, i le tautua ina o loto pa ia mo loto manu. Ia, le tamai tai a Agnes Wong-Sung, ia o se tamai tai o fisa whaia o ngasini o le tātou University i le vaenga wha computer, ia i le vaenga o le Faculty of Science. Ia, le la mātata noa. Ia, ma tātou whasoa le nei tai hao. Ia, maroso i fo Agnes. Maroso i fua, whataro whatfo i le atu nuu, a mese malu o e olo o mai mua mai, nei po kalame, malo lava. O e te pole wai, o le tātou noa ma le tunu, mai whafunga me le tunu le tai hao. Mai ni te iwa e pole fui ngati. Le ai mana ia whaso, te roa te le ia mamanu le tunu, le wo fia wa, whafunga mai. Wow, le si te tātou, polo kalame aru mia le tātou university, polo kalame le whakamputa. Iau te roa tātou o i state, ia ai whataro whai paanga masani, nātou o lātou tutulia le nei polo kalame tai a uma. Ia peo na whai roa atu, o le polo kalame ai o le malefua mai. O le pokalame longlong puiori pa ia mo lo tō manu ia i pokalame i o ngā ruenga whatino o tātou university i le ngata tātou lau mo nei o le papa i ngala ia le tātou wā o ngā seila ia i mulinuu ia mana tātou wā o ngā whafomai i le lau mua i muto tua ia o nisi wāi ngata te a mata ni tai au Agnes ia wai ni tai au i tau wane isi upuwe ni whamaru si au le pa ia mana malu o tātou tulu e o pule o te mawhawhau nei tai o le fia. Ai, usu fia tai, o le nei le, i le ngāru wenga. Ia, motu wā. E male aso le fia. Iyo. O le ata, ia, wai e le ata. E, ngāru wenga le aso nafi, alu le whani. O le whani o loa. Pena o tengi e le pule. Pe ua o so whai e ti a polo vui le lo so a tau tata whai ngāru wenga. E anu ala le whani. O la e anua ma le roto tinga. Ke wa ai e pe koe fo e kulka e au ni. Nia la wa e usu mai na tai au nei. Nia la e mumuri e pokala me mrei fo mai. Fia. Alu fia. Sa ole. E so. Mangai le ku. Ai o lua la fia. Ma le fai o sa maru tai. Sa. Ia wa sa fo i mole le fo se me fai. Fia. Wa ole me le nei o le to o le lau alo va ane le fa funga le tunu. Te fi wa ka fa seki fo inga le kai. E pe no ta ru fa yao. Ai uso fa ro se nga e i to o le lo ke ia le ava ngai ka mai. Ke ia le ava. Ke ia o fa mai. E le fa ro ko fe lo. Ia pio mai ngana o tana no e po kala me le tai au. Ai mamalu o tātou turu. E le tātou nunga po kala me. E na o te le na mapu i whai ngā ruenga. Ia pa ia mamalu o tātou turu. La tau foi o lo mai mo mai malu o whani. Ia whai me fia. Whai me fia. Au o whai me ita. Ia Malaysia me fa mua le di. Fai mua ka kalo usu mai ai. Mai e pio la matanga la. Ana tai au. Fai taru. Fai fua i mai fia loko. Fa misa mai fui la tina ora ai ngan tai au. Paul me on fo file bu ala ka kalo ha. Atai. Wai wo tu e si tata fu ngai poisi un arriva ne fa funga le tu. Se da misa de fai. Mai ne ta va o lai misa. Nei misa. E tau no o fa fenga renga po ai bo motu. Por tama por tina. O lai misa. Te ia le wo so una hatu le fa to o ta va. Ai se waru fa no no. Ai ha pe a o lo le fa fenga renga. Koe whale rei inga. I'm sorry. Have a good day. Have a good day. Fia. Pero de ngangana. Fia. Au ora fai mea ita de nei asu. O te lo foi e matango fie ma tau nuu se tau nuu ngā lelei au ngā ruenga lelei asu. Pe a fai male fia. Au ora fai mea whare. Te tele atu foi de puli. E le va pe o ana te tele atu le tai o le ngā ruenga. O se ita. O le so swang ia fo i mai ia. Manau. Ia, lelei ngā ruenga. Wa a lelei ngā ruenga. Si runga tūranga.
ya si mato ya pe o vai ngan la ai talia foi tuanga le va pe poliar se ata ye ai boss a wo cheita fai me fia e wa o le kali fia li we senga foi ka kali file mu ai le o fa ku do fali e pe ve a te le foi boss na fai sa malu chai o le mo fa ke ya se a poli kofi ya va poli kofi e o te va ta so fai me fia ya pe o nai ta la maria ta so te fa so le chai au ya ma ne fa fonga le ta so tu nu ya po fe la vo se ta fole la lo langi e mai mo mai ai wa fo in fa fi ta uli wa ni ma tianga o fe ngai ma o e ne chai au ya po fa fonga ma ta so po kalam fo tuanga ma le fo mai fai me fia fai me fia ta to luaina o e le tua yo wala manga ruenga le ne ya so ya mau ai pe o e le fia ya le ne ya so ekles le la umanta tan don vaingan ya e te le ya vainga fo lo tupu man sa to tunu un ni vai ta i tu langa fo yo ngas ma lo fe ngai man ta to tunu ai ile ngai man ta yo ni te lo ai le wa ngai mai to fai tu pa lo wa ngai mai de ma lo sa man ma to fai tu ni ta e to file mu a meu e uia na poloka le wa ala fai me fifi e vai tu ala a tari siap tava e uia ka le masangi le ka va le ka ya no te yo malo moni naso ya moni naso mo ke o fa malo ai te te o masani pe o le vai ngale na wa me o tu pu mai le vai ta o ta to o sunu ya o me ana ya o lo o ya wala fo ya ai o fa ngaso lo ai na tu pe o le ngan na le ave le fam tala o lo sa ngale mu to file mu ma to jam e o ya na le masani le si ave ta vale di si ta vale a tu fata se do mori vole mo mori mo e te ia va due me de ya pe si mai fo de lima ma no mon ya to mon ya kwa la ya man wi res va ir ban le yo le tu langa fu yo lo ya ta chang o ni mai ta ya e fa nga so longa ya o me lo tupu ya au lo to file mu ya me uma fo i le nei vai tau ia ole tai au le nei ole por kalame nei tai au ma fa fonga ta to zuru ole a to fa fonga i le fa so ale tama tai o Agnes ole tama tai fa ngo si ni o ta to university a ia fo yo lo tau la mua po o le fo lo to tono se fa ra bu tonga to titi ia po se va ngo fa ngo university o lo la to tau la mua i le au wina ia marfa malusia ia mari tu fa te singa o mata upolo tu lungo le tato vai ngale o tu o muru por ka ko platform le ko o muru le ma fai ai o na fu swani ia lo ma fa na wa onga ali tato university o le vai nga i le tulanga wa lungo le muru ma fai o na ia o ngai wa ma fai o na su e na su nga wa ma fai o na fai o se pe o va enga umarena o le ala sa no ai ara te mai tai fai a onga ia le sunga ya Agnes ai o le a fai sta to manolonga sta to fa fi yang pupu to te di mai le ia ona sa no le te mai tai fai a ia tu langa a to ala e ia me ya le vai nga le bu ma o te do e ta o ma ma tu pe o le vai nga le e ma tu o le von fi fa tau stefoni po se laptop step ai ona man manunga vo ngani ki wa pe oi nga ole ka alu man Facebook ole ale la fa manino le sunga fa ya onga e ye le tawa ole ye ole telefone ole ye ole tablet ole ye po se laptop il fa tino inga la va nga le ole mu ya to tani mai ta to po kalam ya ona tala le yo va nga e pe ona yai ile ona nga altima tai fa ya e siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai fa mai le pipisi e yai mai o fatu ka nesa fa mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa le ma le fast fu matasi miliona tangata i tausanga taitasi
I Samoa lava ia, o whaamai le pipisi, le mafuaanga o le tele o mariu whafuasei. Maru 15% o tangata matutua I Samoa, ua maua le tino puta. Ma o le awhar whaitaua o whae o tangata, ma le 15 e le ono 15 usanga matutua, e whaingo o fio na afia I whaamai le pipisi. O le tūlanga la matia o le soifua, e ono afia ai le whaamai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa. O le le tau mawhata tau, tango fia o le aba malosi, ma le le whaanga yo ina o le tino, po le snap, o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia. E mawhai ona whaititia le afianga I whaamai le pepesi, pe a tātou filifili te tau. Tu'u le tapaa, tau mawhatu mea ai pāleni, whaititia le tau mawhaava malosi, whaanga yo I le tino I tebi uma, mawhata ua siaki masani I wharemai. Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life. Saula ia tau e vai Yesu mawo na o ia lava le tali yo manong so se taimi o ia lava na fetalai o le atuna tali mai me umate mana o ai fa atua tali tonu ai Isutula ina sautau ya que viso na oi tali mai yo tamana o si es tuya na oi la tali wana oia wana Yesu la tali Faiwa e mafatia Usatula imaya Angalo leo langa tuwai Salamo ma e tu mawai Fo imaya Yesu Huia ole filemu Nata faasa olo tumai oe Ifainga taule ne o langa Usatula imai Sautau Yake viso na oi Itali mayo tamana o Sasi etsulia Na oi la tali Wana oia Na Yesu la tali Usutula imai sautau Yake viso na oi Tali mayo tamana o leai Sasi etsuluia Wana oia la tali Wana oia Wana Yesu la tali Usutula imai sautau Yake viso na oi Tali mayo tamana o Sasi etsuluia Wana oia la tali Wana oia Wana Yesu la tali Wana oia Wana Yesu la tali
Ioi, wana o Yesu warchat. Agnes. Fia ni tau. Wana o Yesu warchat. Wa mafatianga o meo o whakatu ulu lo mawhau ni me te loa ele o sanga tonu ne tau. Na Yesu warchat. E pe o por pesere na vai for pokara. Sabe sama. Ia le na za jo tunu jo te di mai o ja jo pokalam. Pe o no fai atu vai nga mo ja pokalam. O lea le a sau no le te mai tai fai a onga. Ia le sunga ia Agnes. I le mea tonu a tau le muru o te roi te le a ia. Nā tau foi e whaafonga i lea upu mana. Boi roa foi le nei mea tau le muru. Ia ala sau no pea ia le sunga te mai tai fai a onga. Ia wha maa malama o le ale mea tau le muru. O le alo na wa mea o bota ua foi nei vai tang. Wa ia tūlanga le lei. Ma tūlanga mana o mia. E tau e on whai le muru. Whawhtais, ia te vita. Ia o le muro pe ona silafia uma le atunuu o le PC platform le e whaapea e upload umai mea o ngā anai whanau. Ai mese anei vai taimi o whaamai mea. Inga ia iei se awango fo ile le e awange i limiki e resources. Ia male ngeia this nowadays. O kele anga liu electronic uma mea uma. Ele ko mo mia se pepa. Ku sala fa fa ngofia fo ilan ngal wenga fa ya uma. E o ngi ko so nga prints ngi mea e ka le fa fo ngai ka maiki e o mai pick ya ku notes. E o fo ilan pa fa assignments. Ia e ngo for ka maiki ki le fale kam fa mai langa mea o nga upload ngol muru. O notes uma fo ima mea ka assignment requirements. Le fa wai lunga uma le muru. O ngi videos fo e ka nga fa ki ngoi le fa ngon mea o. La fo o mga upload le fa ya o ngai ngol muru. O le si me mo mia o le internet a le ese internet connection. Ia o le mwhai fo ilanga access i le muru. Kusa o isi vai ngai e taun sila fia fo e nai mātua. E whaakau le credit inga ia mawele data. Sau rola ilea ko a access ai lo le internet e whai le muru. O le si mea o le ngasa whai fo ia sim cards ngai students fo im whai ngā fudi ai fo ile le access ngai ka maiki. Ia o le whai mai e se ilonga e whaakau le lima ka la le credit fo ile. Whakua activate ai lo le free o le access le muru. But I think nowadays so lo whaakanga uma so se mea so ile koe poro ka fo ila se site. Because I've noticed that some students lo uma whainga access uma le YouTube ma mea nga ile students se malia. So which is a good thing. Ile koe poro ka fo ila le access ngai ka meki wa o le mea amakanga sa nga o le muru nga fudi. Ia le wa fudi fo ima le YouTube ma isi sites fo ia. That's what I've been told. Ia a paul me o le fai ke nga o le kam fai e monitor fo inga le whaonganga ka mai ki device. Wai ia le si ka mai ki e distracted a isi mea kai pera social media. Mea le Facebook o isi mea le kaunga nga whaapea so kai mea onga. Because that's the reason why kau whaafai ka ngai maa kuonga ka lia. Le mea le technology. Because ka ngolo kam ki kirfongi ia whaapea roa ilia ia se mea onga whaia. Whamei whai le muro. Ia ale e se le mea lai wa ai kulai whai. My results e le e se mea o doesn't really say le mea lia. But ilia ngai luma. Kai mi lea la whaapea la a lockdown wale mwhain koe whewai. Ia paua ngar ka ko awala e whaamwhain so kai mangai ka maiki. Because otherwise ia e whaafai ngā kānga koe whea koe o mai alo ka ofi uma poloka ia awala ia e maise foi ofisa o lengi whai a o ngai koe usu mai. Pea whaape ise me kupu karosia. Ele pule alofa lea li ele ise me whaape ngā kupu kakuakungu. But then since o lai ai o mai ngai wa afo ngai just to be on a safe side. Ia o le ai kau ka penga ia whai a o ngā by that time. Ua umang upload mea mo whanau. Yeah, so that's basically what it is. Rono winga o le muro e mga mire internet. E mo mia le internet. E mo mire internet mo fai e ona. Access ele muro. Ma fai ona alu le ri ipo tama cha ia o ngai dungo le muro. Ia, leo fa funga mai o le tama fai fo ngale Agnes. Ile mai mo mai a matua. E fa manino le mai ngai ma. Mo te lo wa la ngai e mana mia foi so sani ma tu I mai ngale ile tu langa fo ia ile credit ina e ma fai e ona lunga o le internet o lunga vai nga tau pai e pe o tapen danga le wa e ta tu sai ma so no o le uta tu tapen
Nei se me tu. Lo winga ai se me tu. Ele vai pela Apollo kai dau. Ngara. E alu ala. E alu ala o leo mo fainga. Wa o vainga o mai o alu te role ka ko muro fu e fu na malu si fu de. Mo fainga ka ngo pu e lau video fu nga o e ale ke teach. Lau lecture ke teach. O upload e mo muro. Yang alu ala I o te mai ki e longa kai mia vangua. Kai mia vangua fai. Wa le singa kulanga le o ta o vainga le. O le singa vainga ta o le o le muro. E ma fai ona access so sustain. Pe afa penga ele internet. Ile yai le la manino ma tua ma fa fonga na tunu. E ola internet. Ia. E kaunga ele credit foi ngale por data. Ia por data wa isia me iso data data ai la menga le data por data. E ola la internet. Ia ma fai la ona fa wa foi le ma fai ana no foro fale. O fea la voa so se vai ngai ai de. Ele li importante ya. O le ma fai da na lungo. Por vai ngai le ya. Ai. Il ta pinanga la le ta to muro Agnes. O ta to la ta pina la a tupu mo se lockdown. Wa to ya. Wa to vai ngai. Fa mo fa sidi. Ile amatanga la vole tau fai introduce le mele le kako university. Of course it's a new thing. Be kau fofo ili si vaenga le faunga le mea. So we offered training workshops for staff. So that by that time ua mafai staff nga ka penga mala ko no sku ulungo le platform le muro. Or kai milange most of them are actually using it. So ole wa makanga fai fo ile le face to face. Yeah. Practice le me voile le ia. Next week our class will be on muro. Le wa makanga practice voile le ngai faya unga lenga sai. But ol polenga la langa because we have well of course we have new recruits, new staff members. So le nga iluma we are thinking of faya for 11 wall staff le offering the training. Go offer sisi training for the newcomers, for the new staff le wo mai. But for now with what I know most of them are now practicing le mele. So I'm sure by that time waka kaunga wa ready umakanga kai le whanganga le mea. So it's good to practice now. So ili whaia nga foila. O la fo a makang whakai ka ye e mo mia nga laptop. E mo mia sanga good headphones mali mic. So that we're locked down. Lo already nga ia. Lo fo already the student. So that im whaia nga o aku kai mi nga wa makwa because they've already practiced it now at this time. If you have a phone, internet, try and download for a student. Try and download everything at once. Internet. So like an advantage of it. Download everything as you can. By that time, no more data. Download from week 1 to week 14. Sefik on device. And make sure your device has the app in mafainga kalai notes ya. Why easy notes is how Microsoft Word, easy notes is how PDF, easy notes is how PowerPoint. So ila isi kaimi for a phone. Ele ingi apps for penga mafainga kalai le mea. So lesi fo ila nga me mo miele masingi fo ile po le tablet, po le laptop, or you can install these apps on your phone so that you can read the notes. Wa lesi nga me pe kau ko ai fo ila le study ka makiki. O le famai le lunga le muro mea uma famai e ka umfai ka kala aku notes famai this file cannot be opened because you don't have the app for it. So you got to educate your students ngai susunga fo ngai faya nga e ka umfai fa malama e esele muro internet access download notes e esele me ka ole app e open ai notes so that imfai nga fai ka mai kiki. Otherwise there's no point of muro le fa pe le o access ka mai kiki le resource le mo mia mà nãy giờ chị đi vài ngày đều quay sao nổi Agnes ngoài ấy mua nhiều vừa là Google Play và với chỗ ngồi xin mình để download mấy app Play Store Play Store để download mấy quay ở trên đó đúng không Play Store ấy anh nghe với cái Microsoft Office để sao mày Microsoft Word PowerPoint Excel đi sau mà PDF. Trên đó vừa vài ngày nào
te ro wa a fe fa na ta ro ia le mau app le o te ro foi le wa we ia long fa na wa le pe e tau o le foi so so ni fa ia o ngai e fa sino le va nga le la pa to tu langa ta wa le le mai mo mai a ma tu ma ni ta fa fonga le malo ta tu e ta wa le o se telefon ai le fa pe fu se tu ai Makwa telefon ya nga ka telefon ya wa ya ska me ke fa kulo mer telefon ya lo kangin me ka ka fa mai o nga e ka nga le forwarding o le bele but no it's don't wa nga lo si le to e wa mo ki ngoa nga fa ya ko tu kangi lo le me ka mo fu nga le S via iPhone ai fa mani no le tu me se fa fo nga ma tu e de fa pena tulia se se telefon i makwa ya any phone as long as o se phone le access the internet ola internet o le singa me le wo mai kau fo ia ngai ka mai ki e fa ia ko download le app le open ai le notes e fa mai wo ku le memory because they have everything else there ai pi wo fa mo ka mai ki si apps fa mai ele fa nga uninstall TikTok o ngo o la wa already full le memory. So kamu faya lai ang may se memory card so that if so songe fo ile ke fongi wa kum ala kala nga kum fo device e kau black fo ya e wai mai nga kamu faya lu access me uma so le singa va nga ka wa e kamu faya fa ko fa nga fa mo le ha unga fa mo le unga uninstall ia ele ni app so nga le kau dia ele ele ya ngai le unga but in like e ka kau nga ma fo afa pe e ma fainga install el faia onga ia le mindset ka mai kiki fa pe ia ile ya sia nga why cuz most of the class activities now fa onga for TikTok so it's okay to have that but make sure e ka kawanga ile va ngoa for these things for the resources otherwise what is the point of the Moodle pe fa pe wole yang poka la me le fainga uninstall isi me longo winga o le ta o le Moodle o le lecture notes lecture notes ya por lecture vui por demonstration demonstration vai ku ulung notes mea ku ulung mor se mesta ako nei mas me to ve me ei ama se dos furu se o se print up pai ma le la download sa o mai ina bu kon telefon po fe voi me aru ei fai tau notes ai tu langa o assessment ila fo what kus ole murola e ia fo le vaenga afa pe ole week 1 to week 14 afa pela le lunga le schedule le vasenga o le week 4 ti le assignment 1 ia la fo o manga nga fa ka ki le faia o ngale assignment box I kong o week 4 le kong o muro la we le assignment box fa pe assignment 1 assignment box ia upload mai nga le date ma le time so la fo wa il vai nga em fa nga upload ka mai kiki lunga nga mea o lo winga ra ele isi sim fa ko si o fa pe ele fa nga mai le assignment o ngo lo wa polo ka wala pe lo wa pole asime ku pole flash drive ia nga bo wa le nga flash drive wow excuse ma sa ya de e o lo te mi ti ore assignment sa le import ma ja fa pe mai so okay o corrupt flash drive feel so era la flash drive wale hanga dungo muru ia mase ele isi sim fai ko aro fanga I la wa ile me the box po le pusare e tu mai sa o ala o assignment ko dungo muru ia wa ta o vai nga le wa e mai mo mai nga le tulu ona le ta mo fai fu nga le fa pula vai nga le ile ta o le ia o se telefoni o le o se tablet o le ia o se laptop fe a me na to e ia ro na ta ona lo na ta o le muro a tupu se lockdown ma tu langa wa nga ia o unga ni vai ta fo fa nga inga muro longo winga pe on fa fon mai pa I o ta tu o lecture notes lecture demonstrations o tutorial all notes the whole semester le wa ei masas longo winga e voi ka ko lo te roi ei ta tu pe ko nga test voi nga
Wai ka ko test en fang fai mu. Ia, o ro fa uma fai nga ku ai lunga nga quiz. Ia, ai. Quiz me. No wingo. O vai nga uma tawa o nga ari I po tama ia nga ta so mistake. O leo wa fa tino inga lunga o le muru ai pe va ele o ato to ele ato to le ma te do ia spoka la mere I. Ele I o lunga le muru. Ai ia poka la me o leo o matua fa nga pe mere o sa no e. O ele vai aso lecture face to face ai Ia. Feau. O foi lecture o va pe ia o lunga le muru. O lunga le muru. Maka inga practice ngai ka mai ia me se for sunga fa ia nga le kai mila I lumanga. Ma o mga kupu mai I pe fe Ia wala ma cha pe na cha chu vai nga. E ni tu langa cha le le muru. But wale mea o le internet connection. Ele fa pia the actual app o lai okay ya. But o le internet connection ngai kelen complain nai. Fe mai o lor kai mi lela ati o mea ngor pe ka le 5 le fia. Fe mai I or vai kai mi ko nga wo fiu ki ya ku le teira wo le o la mai. Le wo pasi le kai mi vo le leng fa ku langa ko I le buru. Ngaka lo le 5 ka pe ese assignment box. Wa pi ia fa ya ngo fa pe nga. Ele ase si me kasi ro ke ele 5 o le mfainga ko access the assignment box af me ir kai ko nga wa fiu so ese reception kai nga wa o le ese me sa ko ya excuse pa wa nga o nga lavi ai pa wa me o le fa tu ai ngai ka maki try and submit before the actual deadline political time there because ya me ku kupu ele ese me we can't control anything I ke wa fa pe fo I ku wa ile muru ba ele ai ku sa ole o nga ya mala nga time management ka ka wa nga submit before the due date wa inga ya wa nge avoid ai ko inga problems fa pe ma na ye te le va nga de wa te le au ma tu if si di ma e o vai I o ma tu ainga ia o ma tu fo yo ni so fa na u ia o ma tu o bo e ya to fa na u lo o nga cha so mistake if a city mai ai tu langa ria o le muru mas se sa wa lo tama fa mai o le muru fa e ke cha wa me venga o le chang fa ma la mai ma tu o e le cha na nga lo ta tu cha pina wa ye pe da me lo cha tu fo ngo te mini aso ye pe sa fa aku venga le e kilo TV pe fa ye meetings everything is on Zoom now. Wa yung o mal Zoom technology mo meu. Technology meu. O meu vena cha fa ma mai nei ma tu fu. E ta tu ta pena. Ave ese ni si fa la vela ve fu ngai ai ka se fe ku. Ina ia fa cha telefone. Ia fa cha pu la le me e nga fati. Ina ia ma fa ina mo ko le accessory. Ale I ma cha ya ngale. I rungo za so muru ia e insi vai ngai te fia sau no ye tu langa le ko muru ai de I pa or fo tuanga ele fa pia fa ya ku fa ka le laptop o lo su ele laptop na wa ia au wa lai fa ye ele fa pia ka ka wang amile me fo there are other laptops out there like second hand mo won ma ke ki online ia pol me or sia ki fa le po o lai le ako ko le keyboard ma me fa pe nga me se le screen o le fanga ma wa o mea nga fa ka we riska nga ka lai lo le me le liang so try and look for something cheaper ia o le siamia I've noticed other students too they borrow my like friends neighbors just to type out the assignment nga le umanga type upload ai le fa apio le o em kwa fu ye su ese me ka nga kai pe fa ke phone cause ele fa sing fa nga type lo assignment no lo ke phone but it's good to know for ile le yang ka nga kai e ai masingi fa pe nga fa ala kala ka ye pe ia kai mi mo mi lang masingi ke we se assignment vo ile le ai uma paro mai se mo singa ko lu suming ke nga fia ka le assignment upload ia le si foi va nga so swangi fo ia le a onga well sometime we actually open for apia isi computer lab for ile if ava ngomo ngai kamiki mo kwale ya se access like they can't find any computer it type ile assignment so we can offer that sort of help so that it may ngai kamiki ngai fia ka assignment upload because that's one of the things that we did in the past just to help those out ia ngai kamiki sa va ia apolo kalola ia le va ia they have to find other means se computer e fai na ko miao
Whaftai Agnes, ia le whafonga mai ar tātou tunu. Ia, tau mawhainga lava tātou university o tāpenanga. Ia nei te I me hane ua tupu mai ni whawhita au di wunga lewa. Tāpungia umau ia au nanga ar tātou malo. Ia ono le whamai. Pe ia lava o nei ei pōlenga nevai tau o le whamai. Ia ai pe o na sau noa tamatai whai aunga. O nisi o vaenga. Ia o loo tau mawhai ere tātou university. Ia aua nei motusia. Ia awa o ngā le whanau. Ia o le iai leo le tātou muro. Ina ia mawhai o na so tai pia. Ma ia mawhai o na whaau pia. Awa o ngā le whanau. E leo tangi sāla university. Na o se whautuanga e tu atu I o au tafa. Ia tūlanga o le whangaso longa o tātou pōkalami. Ia, e le wape o wa. Whai atu o le whatau se mea fōk. Tangi I tūlanga o tātou postelefon tangata, se le tap tangata. Pion sa no te mata fa. Te le ai se vai ngolo titi longa ai. Marketing online. Ia e foi isso company. O lai tu fata ia. Second hand. Yeah. Em fai ona so soani e package. Ia a o le tūlanga lava. O le fa le leo au nanga. Ia male au ino fa nau. Ia o le si tūlanga. Ia o le foi e whaamanoa lava tātou computer lab. Pea whapea ngai makala marika ko university. Ke ua polo ka fo I whapea le ia e whaasa. Ale taimi nei, o le matala tātou university. O le lava ia tātou computer lab si e. Le ala o le pe whatanga I nei tātou. Nadi mutamatai aonga. E o e ka assignment ma upload ngole muru. So le lava ia tātou o nanga tala taimi nei. Ai mole anga I luma. Prepare yourself. And from week 1 to week 14, try and look at all the assignments. Wale wa umang upload assignment requirements. Makalonga type rola assignment kay mingay. Pele kay nga all week 14. Alo wa umang ngay lunga umang assignment se ngare ka all week 14 na wale ba ngay lunga. Ile ko isis si ofa pe ile pikia le assignment lang kerilo pula me fa. Wow, aso ya. So ilunga o le so le assignment fatua a ver assignment fa. E o aso ni. Ono wai lunga mo. Anga sa wata me de vai so mo. Pole ali matu le vai so mo. Vai so po vai so tu. Era uma assignment toria. O sufa vai yes. Nanga o tape nanga le o tape na ia. Mas suinga foi o vai ia dia le o nanga fa ia. Ia o te lo le manino ia vai nga pe o na ia. Ia fa te tele ia Agnes mo le awai man tātou pōkalam. Tai po I mole. Mahalo Pula ina I si vai nga ia. Ia man mia tele o fai vanias. Ia pena fo I lau su. Ia wana o Yesu at maua o le fia. Paua ia fia ata pe tengu. O te ia mai a o e vai nga le nanu. Ata ia. Ia man mia tele le iaso ia fa fonga tātou o tunu. Ia o se whamtalanga nātu I te sunga tamatai whai haonga. Ia le sunga Agnes Wong Chun, ia le tūlanga, ia o whaapula I le tāua o le nei fo I pōkalame o le mulo I le awawina o le whanau. O le awa vai foi o tātou pōkalame, a tōtariu mai, ia o na whauau le nisi o mālo whālongia an tātou pōkalame, ia mai le sau whainga o whaiwalo whilima, ia po le Faculty of Technical Education, ia le o whaatasi mai fo nei tai au, ia mo tātou whaatatanoa.
e siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai fa mai le pipisi e yai mai o fatu ka nesa fa mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa lava ia o fa mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu fafua sei barus fu malimo pasene o tangata matutua i Samoa ua mau le tino puta ma o le afar faitaua o fai o tangata ma le fu marbanua nga ile ono fu marfata usanga matutua e faingo o fio na afia i fa mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai fa mai le pipisi e afua mai le ulolo tapa o le le tau mafata tau tango fio o le aba malosi ma le le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaiti tia le afianga i wha mai le pepesi pe a tātou filifili te tau to ule te paa tau mawhatu mea ai pāleni whaiti tia le tau mawhaaba malosi whanga yo ina tino i tebi uma mawhata ua siaki masani il whare mai whaia mo oe whaia mo lo a inga change for life. Ai paleni, toanga e koleni, tau ma foole nua nua. Fruits, be vegetables, tas be lua. Whaanga yo yo i mai lotino, lue lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba, mole soi pua ma lolo. Ina ka kou ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Maanga yo ole sile se bebesi, wha mai uma ua le ko bebesi. Everything is good, it's so seki. Pau lama me ama ka feel. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa. E te tau lava ona fuluma o lima. O lo ia i lava se te pua uma ona saunia. E a ona mulimurita i ai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mau tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound
down. O whanau o me poe ata, o suinga lele, e a mata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life. Cho teri mai al jajo po kala me le chao ya le o ma fatasi ya ma le sunga foi de taiulu ya po le head of department ya jajo vai no engineer ya jajo university nei la lo le sa fa inga fa va filima ya po le faculty of technical education ya le fionga ya le au tulangi ya tak des leben ya po le au foi pe o nei lo ai de jajo university ya I le fatata no ni ja ya o te lore tata noi me lo tup le au ni ja ya wa mai fo ia ia fanau ia wa mai fo ia ja jo po kalami ia pe o tulangan na ia wa o te lo o le o ta jo wa nga I le fai unga fo ni ja sa solo ia o le nga la vale ye pe o ia fatu mawina ma ia fa u fa na o te lo ye ni so fa na mai foi de tou polo kalami ia e fa uni ia ai so noi ia ola ni tu la ho ia cha cho vai ngo isi dia ni vai tau ia to fa ya tu loma ia ma se to dit nei vai aso mar fa nga so longa fo me tu ta fa leo ia fa stai lava te vanga mole nei ia no ia le ila alo foi fam talanga ia mo mo fa ta lo fa tu pa ia Samoa mo mai nei polo kalame ta lo fa tu I te mama tina ma tutua si o tatu atunu tal tonu le ua male fu mai fo I fa nunga le ia ono le alo fo tatu ta pa au lang ta lo fa tu fo Il pa ia la fa ngaluenga le tua lo fa penan fa no manui tonu na fanga ta si wase manui o tatu atunu ta lo fa fo ile pulenga al tatu investe ile sunga le professor ia ai onu ia fa pe fo ia le sui pule ia pesta ia me se fo ia matu vai ngai lol sa fa ingal fa va lo film ia man matu sa fa ingal tina ia dineta malole se fo manuia malole langi ma ia pe al ta fa ta changa le tayo ko ia tu langa po wa mai fa na ai e tu langa fa na I wa o le fo I wa tu la chaina uma nesa mista o te do fo tu langa fo I le wa maksa sa putu fo I le longa po se simen fana ia se sa no ia po wa mai mai lai tu o ta so fa tai ia tal tonu se lao le fo I le o fa ta lo fa tai fo I ina I tamali I sa fa pena no mato mafuta fo I ni tau sanga o sola tai pe o le sunga le I fai pule ia le ana Ronnie Posini ia sunga ia misa vai lupe watisone ia sunga ia telefoa Paul Patley ia fa pe fo ia sunga ia Oliva Lapalapa ia la tovia sa mai ia sual tai wale manui ol tatu au nga misi fo I le tau a tia ina mai on nei polo kalame ia mol silfia fo I Samoa ia mato vaenga nei on mechanical engineering department ia fauna la tai pe o vaenga le insinia ta vale lo o iai ia le sunga ia tuloma tusa o lisimati sa pe fo ia ma le sunga ia teotolite el saura sa vai le vaenga le so wa mea po le welding ia lo o fatasi sunga lo nga lo sunga ia le atawa po le ta i lo sunga ia le atawa set fanu paulo ia fa pe fo il sunga ia tai vau papufala o ira al vaenga nel fitting and machine ia pol fa sa mo fo ile lo fausia mal ngau sia o totonga machine vaenga ma paso ta vale afi ia ole nga lu ia sunga le ia fiu le ia fa pe fo ia ma le sunga le failaunga ia fono ia fatas ia al terminei ia le wa o tatu vai solo na lua o le nei semester ia o le ua ngā lulu e pono wa I pe fa ia o ngai fa solo ia la tau pol kalame masan
Ia me se fo o kose se te tau ona o whaile nei semester. Ia ma o taltonu fo ia. Ia o le whai a wha solo ia lātou assessment fua I lunga o lea course, ma lea course po o lea matau, ma lea matau. Ia wa pe o sila fia. Ia o le method po le metotia le whangai tātou e assess aiso e ngai ia o le competency base. Le winga o lea whamtalanga. Ia matua I malamlama ma mutua I loa le tamititi ia le whaatino ino langa ngā luenga le la alu whai. Whai tata inga la whai o le tala ino le pa o le tawale se itulo. O area se uma o le safety e kau o ngā wha malia ino. I le a whiwhiringa o mea whai ngā luenga. I le wha ngā le floor check ia polisiaki. Ia ma tuu I le tūlanga I tau ona wha pāleni lea. Ia tūlanga umanai I tau on se la le whai aonga ia ma tiki ala ngā lisi fwoi lele. E tau mai o le wha malia ina le ngā luenga lea e whai el tamititi. Ma ua pasi fwoi ia I lea standard ia po lea tūla. Ia peo se tau wha ata lea o le metotia le whaonga e tātou a se saitamiti. Ia ai le tasi la se standard po se ngā luenga lea. Tam whai ina ia au sia uma e tamaiti standard ia wa uma o na tātou whilwhiria. Ina iam whai e ono o atu whai uma. Ua anga waal tamaititi. Ia ma awatu rolanga tusi pasi. O le set to in automotive engineering, welding fabrication, ia male fitting and machining. A le wha mari e ina uma la to unga ia po standard ia. E ila le awanoa al tamaititi mwhai e onto e whai langa receipt ia po toi sue. Toi sue le standard lea po o se paenga o le standard. Lea ele I wha maliaina. Se ilonga lau wha maliaina uma. Ia futua watulo le ia le tikla poa. Ia mwhamtara to o ila wai pasi. Pasi si vaenga lea ia toi tang whai mai si vaenga ia. Se ilonga lai atoa uma. Ia no. Watulo la il tus pasi ile whai unga o le semester. Pe a whai ua wha maliaina uma lawa to ngai. Ia pel tūlanga lea lo ngā loi whai a ngai te ngit. O te lo le au le whafunga mai le tā tōtunu. Wa le wai tā ua ni rua ngā le competency based assessment. O te lo le wha pe foi. Oi, e tō su e fo. Rongo I ngā le pasi tō su. Ai e wole se hatara wha pe mai. Ai a ngā le investigator o whai e me. Ai le pero wha pula le atunu. E le na o tātou. O ke roi le na o. E le na o tātou university whai e me. So tātou nu ua e e whai e me le whaatino ale visiti da. Tāola. Ia, e pe on whaafisiri. Ia, masalo pele o tātou. O la e fo I whaatino e New Zealand, ia ma Australia. Pe o la tau ia sa au mani sa mafoi on tātou puea mai whaingaria. Ia leo tātou whaataitaina. Ole mana ia o le tūlanga le po le autu, po le naunga sa e whai whaapea tātou soenga. Ina iam whai pea ona toi avele awanoa I le tamaititi. Iam whai e ona toi tam whai na ia wha sao uma ia nai performance standard ian wha le tonu mai. I le teimi sa tam whai mo le mea mo ilo. I le whai pea te latu loa ua ato o toa vo I le tam whai ngā le ia. Ia wai e whai ale pala ai. Ia malfefe. Wa mea umanga ia a whia ai la le teimi le whai ilanga. Ia langa assessment. Ia o te lo mautinoa po whaatino inisio training provider. Ia lea mea totia. Ia pe o le tūlanga lea le whai ia tātou foi whai unga whai. Ona o le standard po o le unit lea. Ua wha mali ei. Tusa mal whaafsiri. Wai o le vainga tā ua lai pe o no whaafsiri ia le au. Wai whaafunga le tā uturu. Wa o le sire tūlanga lei. O le tātou whai ina ia tuli pele le vainga lea. Ia au sia ele ri porta mai tai au le standard. Le standard lea e au mai tua. Mai tua o whai whainga luenga tau ona tātou whaamaliaina. Ina ia alu watu fo ila ale. Ai, nā so whinga ngalu. Wau te la kakango tu sao. Whafunga la tū. Wai e wai nisi a tātou
ali ima tama te ia o ngale wa tu ta so sa foi e we fa mai foi tu se de le ta pena mai o me o lu ta u de ta so te fe ai o de ta no nga ne ta ya o na ta pe o na fa pula o le tu wa no le ta tu universite ale fa manu ale pasi de vai nga mo e lua isi avano to ina ora na mo ta inga pe o le universite al taso sa fa ingo fa maru filim ia ta pena le ia le ima ta ta ia ale foi ta tu te fa longo le ole fa e fa be mai e le ma so finga nga lu vai nga le e o se me to fu me ya ta to pe o se me wa le wa tu le e le ima ta ta ia ngo ale wa le le we ta to fa mo mo nga le ta pena aftai mal fa fsil ya esa la vai e tu pua me fa pe te lo tausa ya ai man tu fo e le fa pe wa to al tamai titi le la tu ya ta to o le fa mali ina ya ta to nga ma ta to stand o le ala le o ta to sta mo fi po le ala le wa bori ya le tu spasi ma u fa u fo ia ai foi le pata le falfenga luenga ia po le industry e tau na so sani foi a tili ana I whanau malum whanau ia ot na ia fa le a tili fa ma sani foi la to I to tono le na fale fainga luenga wa le fa pe e la tu se si wo se lau pasene ia se si le fia po se ilo e ia avangua mo fa le inga kidi o le ala la nga e ka wai kere la ia le mea le o le wha masani o le work attachment ia po o le work experience ia wa o mea umai e ta pena I tam titi wa la le alu la le tua fo ile le pe tam foi fo isa ili ia sana maluenga wa le rumana ia pe o le talia tu le fa fsil ana ia te le we fa manino le vaenga le wai e voi me da fa lu wai tato wi uma mai Dato whainga runga tono whainga runga. Dato le ato to. Ai ale upa pertani a vuinga le lewa pe mai a. Learning, there's room for improvement and there's learning on the process. Ai whainga runga ma. Ai pe o le vainga la lea muli o ta wata o le amio. Wa leo teilo. Lea e ta ua le kako CPA por competency based assessment. E pe e ai ma le amio tonu ina. Pero le si mea le o lo fai molu I tau le ngata ia auto sunga I fai a onga ia atu langa vol temi fu I o tu ai tua I fai ngalbe. Ia, fai molu fai. Ia, e un tano alfo I sta por kala me uson. Ia alfa fi tau li numela tasia le iso se por kala me la. O le amiu, ia. O le lava tam fai na ia ile attitude fo ile fa tino inga o le temi e a se silent standard. Ai peila o le sau o kaunga fully kia mai langa safety e kau pe o toi ngala pe o toi ngala e kau le fa mana toina le sungo le fai anga o fea o ia ile amale o le amio po le responsibility nga le tama student e kau o nga saungi mai langa safety ki ai le fa tino inga ia langa assessment ia wa pe o ko nga mena nga le ia male amio fo ile le aka ko masangi fo ia ata to fana ia me fo ile le ta watu le aso e fai ia le suenga ia ai le sa fo male excuse fo ile le fia fa alongo il sungo fai ia po ta wat full time e fai il practical test le ia sa fo masisi fo excuse io pe fa fita ulia ia o le e fia ngai masungo fai ia ono tulanga le ta ule ami Wai le ai se matua le au I le tae au e ala mai a so na alo pe ala mai al matua ona fa pe mai le so na ia san alu lo ne so alu ta yo le au e le ai ma se matua pe fa pe mai va ai uma assessment an fa mai fa ia au on fa e le ai ma se matua fa pe na au le se foi mele pe o le au ngale o tato pokala O le whamanatu pe I mātua. Whasiriane. Whasiriane I le whanau. O le ale aso o lau assignment lea, wa whai o ama iau mea onga.
Mai o le e tufa tātou course descriptors i whanau au. Le e watu kongo le course descriptor. I le meni se furu ma le dua. Le whape mai. Assessment strategy. Le ia i umarea whainga. O assessment. Po iro longa. Are ri poti matai au ngā. I le spu whawa i aso rea au ngai. Ia wai peo whawhitau. Le tupu ia tātou. O le assessment. Ngā watu le. Vai aso mua o le aonga. I le aso mua le aonga le course descriptor. Ia whaidoa toi. O le vai aso lona tolu. O le vai aso lona wha. O le kako suenga mua. Ai o le vai aso lona wha. A sau whai mai. Se na mai lo ia wa o le mea le o alisi lea whanoi maua. E le o vai le whanau. Le uta whanau. Inisio whaianga. O le ngasi o mātu. Sao le reilo. Pe ma fia te le ia whanau au me. O le whama mai o lato mātua. Ia e pe o le vaenga le nā pe no visiri e le tūlanga o le amiu. Ma o le whawhitau te le ana o lo whiangai matatou. Ia o te iroa. I ngā luenga fui whawhai a onga. I le whapeo fui se ngā luenga tūlanga fo. Tātou umane whai a onga. E vole taimi e tu o foi tātou i se e vai o le whanau au. E tau te langona ina fo. Mai, e peo nei sau noi le te le male au ngā o le CPA. O le tu ua wanoa. Mai le wha, e ile le li po te matai a onga e sau le tai a o le aso le wato whaina mo le a onga. Na tāpena. Na tāpena le lei. Ai te ua o mai le whare a onga. Ia pole, pole menen mata ua le matanga ma el pokala me mata ek. O le misa ta mama tina ta to ta mati. Nga I mai au misa. O mai. O ke o fari tongu o toi mare. Man ma fo ta mati. Are sa ni su. Ai I toi mau le avano. E toi tu avano ai e sa to pokala. Ia pe se si me te. Toi fi fa popo ai e le fa mai na ta pokala me ni ta. Tai mo le avano le ai. Ia nā le tua lalo atu lawa I mātua ia lupu ia le atunu e le au ia pua tamwhainga. Ia le anganga ia tamwhai e unai mai pēl whanau. Ia le ua o le vai asolona lua. Ia e o le toi mamau fo I uma ia le nei semester. Ia ona ilo vo ila ia ila tau e sa whamaoni mai fo ia mai fo I sa whawaivai. Ia e pe o le anganga lava lea mātua whamole mole. Tanga ia ne tana ifu. Ungai mai pēl o le toi mamau fo. Ia ona wha umare o nei semester. Ia na tātou whaotalitalia e fo I la ia ni whai unga fo ia o mun me wale mea mo I lava. Ia ele mua mani wa. A pe o lea nganga lava lea. E tātou te ngā lue whaatasi. E wā lava manui o whanau ia. Ia o se toi whaapopoto lea. Te wanga whaafitai. Whaafitai le au mori whaafuroi na fo I o ro taimile nei tai au. Ia me whai fo I ona ta whaatasi rungo pokalam. E pe iau na whaafonga le tātou turu. O le nganga I o tātou pokala me mai. I lea sau whainga. O le whaamanatu. O le tua lalo ia mase tātou whataua nau I mātua. O tātou ngā luenga e whai whātasi. E pe lava o na mani ai. Ia pe o whaafita audi lava la. O loo whengai ia male ainga whai aunga. Ia o le amio. Ia e le tātununga. Ia mātou te whaamoe moe atu. Ia I le ngā ruenga au tau mātua, ma whai eon tātou whenaulango mai. Mai, o le tere o tau sanga le au mare, o le, e whai a tātou whaunga. A le whai whare whatangi sia ni sio mātua I whafo le tātou whare tāana. O nā, ua tāpena mai e whaunga la whanau. Ai o mai. E le ai, e le o whau. E se se le tāna lana awi. E le whanau. Ona e sea. Ona le whamauti. O le whautuanga fwina ia li ima tamata I aonga. E ilau manu e tuli pia e hai mai le tātou universite. O le ai o le whamui moe. O le whauwina o e istu spasi. Ia po se tike wi fwoi po le ale whailonga. O le aunga ngā mara tau unga ngā whainga mea. O lau tari fwoi nā le tāpua inga a mātua. Mai e le tātou nunga. Sefe ana I mātua ona le. O le tūranga fwoi le. Ina ia mawhai o le whaatino ina ia awa onga a o tau wali I matamata I au.
Wai na mata ua ma pokalam ili pokalamena. Mare lesu. Isi matua. Ele lunch. Le wale ai le o. Be fai tama tanga le o. Sefe ni te wo le isi le isi tupe le isi a tama tanga al fana. Ya e fa malo o fo i le nga luenga matua. Ia le roi mate fatasi malsunga fai aunga o le taiulu ia o nisi foi matata i tono le safa inga ia fai maru filima pa malo i matua i lo to nga luenga fai tama malo to titi ia o lo sui pe ile aso ma le aso a wale ia alo ma fa na wene ngata i university nei ia a uso o se a onga o lo anga ai i le anga fata i tai a onga tulanga lua Te aves kapa pakila ma tai matua malo le nga lue ia malo foi ia lo to faiva ia o le titi fai tama ia o tulanga o tato po kalame le nei tau ia wa tau mai fo le si ui o tato po kalame ia o le malei fo mai fa tai tele ia le fa fonga mai fa tai fo ile mai mo mai le tato po kalame le malei fo mai ia ile nei tau a tonua malama manino nisi o vahenga pe o nei re sa to pokalami i tala no ina o le vahenga o le muro ia o le platform ia po le vahenga le lupo faunga ia wa fo le tape na ina o le tato university ina nei tupu mai ni pefea i o fa ma i o lo o tupu mai nei vai tau ia le fo sa noa ia le sunga i le taiulu o matata tono le sa fa inga i o fai malu filima i nisi o whawhi tauli au nisi foi o vaenga o lo o whaatino ai le ngā ruenga ia o te iloa ua manino ua tari lau fisiri i nisi o vaenga na fia malamala mai ia tūlanga o le nei aso ia whaamanu atu lau po kalame manuia o whaima Samoa ainga sa le vi ia o whaalupenga o lo whawhale le malu i so o se awhianga i tono le tātou o tunu i Samoa nei mātunu e mamau ia whamanuia whaiva o le nei aso whamanuia foi ia lau po kalame i mātua tausi ia i la tau o lo tapu ai mai malu whale ia i mātua ia o mātua tausi e mai la tau fo o lo whaiva o whaia le whaiva o le tausi a inga manuia o tau whaiva le nei aso ia ma malu o Samoa i so o se tafa i le atunuu ma le lalangi atoa ia manuia tele o tau whaiva le nei aso taito o lua o tau e le atua i la tau sāwaringa ia wanao Yesu e maua le tali ia ma fai me fia au al fai me ita tātou toi whenua i se isi whapoponga o tātou po kalame le aso tai au soifua mai e mania. Le malu le tunu ai me se fo po kalame mo li i matamai ta ia onga ale university au o fa atulanga ina nei aso matai mi mo so noa e te fia au ai mo nei fa malostino i aso le vai aso mai le aso ngafua i le aso fareli mai le tula e valu i le tai au i le fitu le fiafi ia o programe o weights ia mali squash o le tula